Ki khubor ka bate si TV. Wanrah shapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. BDWS Career Academy kan penlong ni Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga poshi pawje ha Shillong Tura bat cleariat. Chief Executive Member ka Khadc Hills Autonomous District Council mentaga singi ka khatway tri ubnai leber haga singi sedang jong ka dorbar Mang Tyngka. Wanrah ya ka Mang Tyngka ka Duna hadu saulak lai pulai hajar saus pa shipo jong usnem arajar arpusa bat arhajar arpusan. Kajing Mang ya kajing pelut barok kalong lai spa arpukandai klur nyaulang nyau spa shipo bat ka jing penmi kalong lai spa arpukandai klur arlang ndu punyau hajar lai spa Tyngka. Haba Wanrah ya ka Mang Tyngka uba penyai sing si muloong ba ukwa ban Wanrah hakmat ka yeng ba hakadi ka Mang Tyngka jong usnem arhajar arpusau arhajar arpusan amshim la pen I ya ka jinglut bat ka jingmi jong usnem arhajar arpulai arhajar arpusau namar ba ampat yo lumlut iki jingken ansepen I haka Mang Tyngka jong usnem arhajar arpusan arhajar arpun rio. Kumpani yang lang bawa baka budget na pagkausnan arja mulai apusal kan punno akalay ko ito rin taunay tuta kaladai kapor Wanrah makagi ya ka Mang Tyngka Wanrah full budget jobs nam arja apusan bat ya shin talang hakaba tumya essential kadar job council hakaba dei bat kanongrim job kajing Mang Tyngka na kumta kitna trekam hotel kabalong katung kimat pengihap dan pentrekam hadir pelabusan baha alor kayo apat job council hasywa balandu hakmat kayen ya ka Mang Tyngka job senam arja apusan ngakwa Wanrah hakmat kayen dikatu katni kikam bagi executive committee telah pendam senam arja mulai apusan badda kajingmu berkenklaim penyakit berhenti ia kajing trekam juga council habaro kilian kelala Wanrah berpas ia administration of Melaka amendment bill arja mulai hakba lima kali amendment lapun kebor shushu ya kajing trekam joki darbar shnong kiseng tei bat seng samla joki darbar shnong bat ya United Khadc District Fishery Amendment Bill arja mulai. Berlimpah kini amendment lapun kubur show ika council bersuma di doong doa bagi penyakit yang nanti hakabai day bat kajing kwai dokha. Ni cabinet scam anda dilala ban pentrekam yang kini amendment kan yarap ru nakamta bertentiu yang kayo ke council bersyushu lapas yang Khadc Hills Autonomous District Khadc Social Custom of Lineage Amendment Bill arja mulai. Limbah kali amendment lapun kubor ya kajing trekam joki dorbar pun bat itu ya karingbia ni shawpoi kabalong kawai nanti justru hari poi ki bill joki hima ka soyong leadership ka moplang leadership kiba dilapas maksudnya arja mulai bat mental akan ada session dilawara ke bill jom kahima khairin bat ningai sekarang baka jingwanra bat pas yang kini kibil kan yarap shipun bat penyakit bat nanti yang kikam jom kihima bat mentai ni dan up yang jingmunjur ulat ke jelang governor bat trekam bat trekam yaki shokno berdengrong akabide bat kajing building commission committee timbang Khadc Building and Structure Regulatory Authority kepala persyam dan penguhar berpenjanai yang kajing kerekam berkensuk ikipai bat kelak ru berkuat dua meeting banyak keliu jemput berkili nong sinsya bersuatu yang kajing bagi kendu berkumpa kalau mentah kajing yorum nak kajing building commission kelayaran yang kayu kekot jom ke council syoknor berdurung nakwa berpencip akayi bahalor kajing ai kelan title right certificate kepada kedua
ban pensisya yang kecil lokrai kalau tertentu siap. Ke council kadang yang dulu kartu kat ni kecilnya. Kadang kalau nama kecilkan di notification untuk kesokan jelas. Kalau kini ke executive committee kalau syimpia, bat kelairan, bat kecilkan untuk kesokan jelas. Kadang yang syakmat bat kemen scam hadir bergelak berwen ya kecilnya. Kecilum ya kecil ai lantai jumlah sertifikat kan ialah menang kentiu susu yang kayu buat ke council. Syokno berdorong nasulah bantentir sepi berkehir. Bagi executive committee nak kapor kapor kaju perke ban training license syaki non tribal nak kalian cuma fungsi yang beringkat ki UM in charge trade beringkat ki officers nak kapor nilalai particular di non tribal kibamga trading license. Syokno berdorong alor kejimban kia jongki non trade jong council haba kibon kami gaji sumal khantam di hospital kiba syabah jong kejelan ke executive committee dan gajinya ke State Bank of India ke menteri kami yang kawai ke scheme ke mengintip ke group medical insurance scheme bat kani kan ya shibun nak kita ki non trade jong council haba kibon kami gaji sumal di hospital. Syokno berdorong akwai dei ke scheme finance commission lingba ke sorga pedai ke executive committee nak kapor la syimpia hindai nak tahu jom ke jingla ki kontrekam hati kena trekam jom sorga pedai ke jingyo apply di grant ke la sukino nak kalian ke executive committee hakini ki kinjat sini ni lala berlut ya baru ki scheme haki ikram suara supporter ban ingat scam baka sorga pedai shen ke pelak no kisah labang nak kita council hakabai dei bar kisnom kiba ngatip kumti urban local bodies kiba nimla berpenrung haka portal nila syinkia baka sorga jela kuno berbaik yang dijige bat next camp daga jinga trelang baka sorga jela nila berbaik yang ini dijige nang baru kisnom kiba hak council kinyo kiba kijoki executive committee daga jingerap baka sorga pedai limba national land records Modernization program kemudian ke NLRMP kan sedang bantu rekod yang bawa kita siap apa ukur usaha untuk council bagi kemenku bah lingba kita scheme kan yarap bantu subsibun yang berkombo jiko batikna di kijakan kita syukna dan bro di sukan but ni dah semua shikadai yang kata district council affairs but kami kita nak terekam kesokan jelas bila ada jenis saya lambat ni bantunya cikmat dikam juga council lakalon hakano ke bentar dan hakanyo terik lebar daga jenis saya lambat kami dia H limited ke tourism department but kami department lala sedang ya Modernization festival bantu inam ya kejim ruspa kita merai jongi but kelalong shisha kebasyokun bakubajok ke executive committee kan syukia berpenolongi ketika festival peninam yang keterai jami manlau senam bat shendu di Wanrah syakahim darbar yang kabil bat dunia bat kentiu yang keterai jami ke jim penolongi ke Modernization festival bashisin shisnam kan rungtung kawai neki benta akan kabil syukurno dan rom akwa Wanrah mat kayir bahkan ini budget arja usal option la pengi jinglut expenditure but jingi receipt josnam arja apply usal nak namar ba ompat yo lumlut iki jingken also pengi haka budget arja usal arja umrio but haka bay day but kanolim jom ka jimbam tingka jom tunat beper kalong katun kimat mengihap bertujukan hadir lakusan ha alor pedok bekon kumjuru hak mede bakka jimbam jingkunlut hak ba penyai yang shalat ter ka jingrekam mentali yang haino syakalian ka jingmi ba jingkunlut di balong ni alu ka jingmi ka baningkong nakalan dunia ka jingpeti jingmi hakani katna kade nak ba ai musi kibriu kibwa bandu benda dan mortgage yang kijaka kijoki hakiban batu hak babu jikho rekod di kijaka kita
bisa berjubai dengan sorkar jelang hakadur jom kegeran nak benta bersiu tulok iki nombre jom kelan kot balan survey department bat kajing community banyo ya ka digital India Land Records Modernization Program DILRMP kabaar ka forest kajing jimi hani kalong nak belum ya ka major but minor forest produce ka royalty ka belum na ki legal terms kentuk ya ki grant ki bagi jujur aki senam ki belajar nak sorkar jelas ka balai administration of justice ka jingmam jingpenmi nak ni ka tna trekam kalong na ki court fees but nak bagi ki forms but ki weki ka jingmam jingmi ka kamkio nama balakentiu dan revise ya ka by registration ka basau ka market ka jingmi ahli kalong tang nak ba IY ki atni ki yo jo ka council kata ka yo lai but ka yo berni hat but ru ya ki jingmi kum ki baha na ki we pat ki yo ki badan haki ki ma buker ka basan na ka trade ka jingmi na ka ni ka tanap ka day na ka jingmi train kam hak ba I license ya ka no khai but no la bom ni ru ki bon train but kamai hak jaka bahab po buat usaha jom council kat pun dikendon ai jom trading by non tribal regulation hak kedai spak san usaha pun bala penha ada uta ke bahumrio stationery but printing ke jingman jingmi apo kani katana kalau nak bagi ki form ki acts ki rules but ki way ke bahumrio royalty on major but minor minerals ke jingman jingmi apo kani katana kalau maka council ke committee bandio atau sorkar jelas na major but minor minerals kabahar na minor minerals kala hamkir bandio jor but kisnan balada ni committee ru maka sorkar jelas kan pelai no ya kabahar kabade jong major minerals ke executive committee ru kan ya gutian ya kan dekap kabahar taxes on motor vehicles lalu show nomor ya kajimam kisah halor kani katunap rekam katum kabaha kabade jom council jom kisnan belada control ya kabaha jom newsnan kabakundai taxes on profession but way kajimam jimi apo kani katunap kalau naki kajna naki tax kabak council kalau naki president ki office sorkar ki school ki way katum kakindon jom kamiklia professional trades calling Unemployment Taxation Act but Taxation to niladat computerized ya Taxation Department gajimam jom gajimi hakani ka budget ka pamenta ka khamkio banyo snam baladat ka bashipau civil work and development gajimi jimi apo ani ka tanat kalong baro ani kidran ka bota sorkar jela kaladat ai but tibalang they banyo ang limba ka 15 finance commission kabakhat bay miscellaneous receipt kajimam jimi apo kani katanan ka kuntuk ni kabah jong council naki ilaka but kiwe kumba lapani ka budget kabakhat a grant in aid for protection of tribal land and interest apo kani katanan option lapani jimi hakaway day ka grant in aid nakamta siyo itulok jong kinomre Nomor ba lakatu kadisinan kasoka kamtu pelacu ya kagran kaba bio ashwa kaba katlai revenue from toll kumba kalau nta ka GPE jimi nakani katna kalau nakaba IY to toll gate nakaba ka executive committee ka event on IY but nakakajna taxes on animals kaba khatsau government grant aid kajiki jimi hakani kalau kabangi community banyo grant sorkar jelas kum habakentiu ka sports activities but ka education limba research but development committee of the council kabakhatsan ka Khadc building structural regulatory authority kumlakdo hashwa lapani baka jimi ya ka council ka community banyo dan kabut rekam yang ini katana. Depois kita kepada dan kita cekul. Kegerakan
Kajimang Pisa, kalau kini ketenat rekam, kalau bersil, ditulak, di officer, di staff, di members, di executive committee, but advisory committee, but kiwe-kiwe du ikijing rekam. Kajing siu iki pension, but gratitude yaki non-trade, kiba la syongkat, but kiba la kelat. Nalor nanta la mampu nakamuta ke ilaka administration, but ajira Pisa liba arts and culture, youth affairs, but kiwe-kiwe kijing penut kaduk kajing dawa cukakam kumbapa hausnan beladap. Kegeran number 2, Law Department. Kajing mak hapo kini katuna kalau bansiu ditulok yaki non-trade, but kiwe-kiwe kijing penut hapo kini katuna rekam. Kebalai Revenue Budget and Finance Department (RBF). Kupala kini hak budget kajing mak Pisa hapo kini katuna kalau bansiu ditulok joki officers kinontre kentuk ya kinontre katuna land survey, professional tax, wind, mines and mineral, water resources, fishery, hasil, building, structural, regulatory authority, dan mereka jumlah kam juga council. Nalor kita lamang banai jingrap ceki longin, longsem hapo kabri, kajongi, kibashaka haga jimpun julor kamaliam, kumbalong hakisnan kebeladap, kebasau, ke forest. Nalor kajimang tingkat dan kebentar bersiu yang ketulok kinontre ke forest department, lamang nakabentaban ya dai flam tetap yang tiba layot jingrap nak sorta jelang bat kiwe-kiwe. Kebasan Administration of Justice and Judicial Department. Apa akan dikatakan kajimpunut kalau nakabenta ketulok ki judicial officer kinontre ki bentuk group ya tiba dan hanongpo nongskon branch office. But kiwe-kiwe ki jingrap kam jong kani katana. Kawan Beliau Legislative Department. Kajimang penulut akan dikatakan kalau nakabenta ketulok chairman, deputy chairman, leader of opposition, di Khadc council, officers, staff, atau kam jong kani department. Kawan Beliau Education Department. Kajimang Pisa akan dikatakan kalau ban ajira financial assistant, cek school, tiba ke executive committee ke ibit, ban idon kam control. Group yang ketulok kinontre di Ransa kene katana serikau. Kebakra Civil Work and Development Department CWD. Nalor ka tulok jauh kinontre hapo kene katipat hapo kene katana serikau. Lamang Pisa pelut hak baidai bat ikam penroiri ban shnai ki office of the council bat kijing pentre yang Pisa bayo na 15 Finance Commission. Kajimang jingpelut kalau group nakabenta berkontrol scheme berasal nakaglan untuk excluded areas bagi BKWG. Kebakantai enforcement scheme for protection of tribal land and interest. Kajingman perlu akan dikatakan terekam kalau bersiu tulok ikinontre di badan tubuh kani ke department bagi BKWG jumlah kam. Syangkno berang bentang lapoi syaka bakut jom kajingran kejongan bat nakular hapo kayen badan kurang. Baka executive committee kalom syongkat benbuat ikilat kedenti bandang kentiu yang kayo akut jom council bantung hai kurupam terekam bat banpet penyak yang kajing penulut baka day berlong barabor ke atakar wat dal kajingmang yang kajing penulut kalong barok laispa at tundai kurut nyospa shipau tiga kakhamhe khnyap yang kajimang Pisa peni kabalong laikur atundai lap laispa atundai kurut arlap nrukunyo aja laispa Tyngka. Sashi siempat na ai kuble yang keti shongno bodon bat ya baro inokhat jongkaien bat kajingker pat bakin yang menjerlang yang kami kajimang Tyngka budget bat banyak trailang hak bat ke executive committee hak bakentiu yang akan jumpa council. Terima kasih Mr. Jabat Sir.